Ljudi, evo igram jednu uzbudljivu igru. Zove se Farm Simulator. Na nemačku. Prvo ćemo nju istaniramo. Nju. Ovo je naša njiva. Kasnije ćemo kupiti još placeva. Vjerojatno ću da je hakujem. Ali ne veze. Jedna od uzbudljivih igara. Sad spušta. Vidim kako orem razli, dobro. Eto šta je ovo? Zajeba? Ma. Dobar. Da poramo i ovaj ostatak. Znači nešto ću snimati, vjerojatno ću dosta od ove igre snimati. Jer igra sad dobro. I zabavno. Oramo. Posle kada ovo izoramo imamo opasak. Ajde mi da pustimo traktor sam dobro. Izađemo iz njega. I evo traktor sam more. Vjerojatno ću napraviti tutorial kako da je hakujete. Jer je to nekako dobro. Dobro ispadne. Zašto ovo služi? Dobro. Ne znam ja nemački. Kad nam poraste uzet ćemo kombajn. Vjerovatno. Ovo ćemo uzeti. Dobro. Znači da ga povežemo da se posle ne mučimo. I ovo bi u suštini bio kratak gameplay. Ne znam zašto. Ja sad ulazim u traktor. Ostatak klipa ću snimati kako ore. Ovo je moj drug. Vidite kako on to ore. Šta je? Šta je? Ne smiješ da me predaš. Ajde ore. Ubi me. Znači imam ti shop, bajda ću s kombajnom da vas odvedem do njega. Ili ću pešaka, pa ne znam. Svejedno, u sljedećoj epizodi ću imati nov traktor, neću imati ovu krantiju. Ali ću sad čekati jednu berbu. I u suštini rendanje klipa. Ne bi nešto da odužavam. Lajkujte, šerujte, subscribeujte for more. Znači razumete. I vidimo se. Pozdrav.